Sa ovim zatamljenim Alfinim štopkama sam tako, jer se signalizacija baš slabo vidi, pa sam probao ubaciti LED žmigavce, ali ni to nije pomoglo baš previše. A i ovako sad kad gledam blizu vidim da je ova štopka pukla, pa sam odlučio prebaciti štopke sa ove crvene za dijelove. I ovako sad to izgleda u originalu, a ostalo mi je zamijeniti ovaj unutarnji desni segment, ali je i tu štopka pukla, pa sam skinuo foliju sa ove zatamljene, a promijenio sam i treće štop svjetlo, a LED žmigavce sam ostavio, a LED sam isto stavio naprijed i bočno. A sljedeće bi se htio posvetiti gepeku. Podnica unutra je sva polomljena, pa ću ju izvaditi. A za to prvo moramo odšarafiti ove šarafe. I jedna zanimljivost, ovaj auto ima CD changer u gepeku. Ti šarafi su inače pokazatelj koliko je alfa hrđava, a na crvenoj sam ih morao rezati kad sam skidao podnicu, jer su s donje strane matice zahrđale, pa mi je bilo drago da ide bez problema. Pa ajmo ju onda izvući van, a drugu čitavu imam tu u neredu u štaglju. Samo je malo prljava, pa sam mu poslio usisivač i počistio ju, pa ju sad mogu ubaciti. I evo ga, i gepek smo riješili.